Kalau ngon binatang bang tanyo hana bisa mengasih sayang, ngon manusia hana pelumpo bang. Genya ni ji. Ada yang ubi yang mana yang namun nanya beringat. Kon mandum binatang geyu mengasih sayang tanyo dalam agama. Tanyo udip mau bersegede. Genya ji, na binatang kakak ibu kalau dalam syariat tanyo geken kalau mau rumpuk ngon binatang yan munyo berani poh munyo hana gesei. Nah dua buah binatang aswadaini, dua yang hitam, ular dan kala jengking. Nyaulu kala termasuk limpun. Nyampe aku su. Bahkan dalam agama tanyo dalam syariat tanyo kalau kesempurna takbiratul ihram dalam sumayang. Nyo. Allah kana kasat na ta'rat na ta'in Allahu Akbar. Kesempurna niat haram hukum tageloh sumayang tanpa ada sebab yang jelas. Sebahagian daripada alasan jid geloh sumayang dalam agama tanyo bang jid geloh apabila merumpuk dengan salah sabuh awaknya dua nyandup geyu takut dalam agama tanyo dengan sumayang lehu rumah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir ditu biar limpun awak sago bintih gas ah. Itanya mati asik kagenan.